Ngashada nensizwa ethandwa inhliziyo yami. Yize-ke bekangasiyo u-tall, dark and handsome, into efuna abantu besifazane, kodwa bekayisithandwa sami. Ubuhle bona bebungekho kangako, ubuze ubhekisise mangabe ufuna ukubuthola. Kodwa-ke enhlizweni yami ubekashayina njengegolide. Bekayisithandwa sami, gentle, enothando, enesineke. Cela ukunitshela ukuthi emshadweni wethu ngamangala ukuthi kwangathi umshado wo-Beyonce, umshado glamorous, umshado expensive. I-level engangiyi-expectile kuloya mshado. Hhayi ubhuti wabantu, wayithatha wayibeka le. Ayike kanti anakezwa lutho-ke nina. Mengiphuma emshadweni, ngiyafika umuntu wami bakithi uBafana usengisurprise ngomuzi omusha sha, isithabathaba. Ema-suburbs-ini yabo, hhayi ema-suburbs, khona nje o-A plus suburbs la ekuhlala khona nje iy'gwili zangempela ezidla izambane ledola. Cela ukunitshela-ke mesifika la ngaphakathi lo muzi angisurprise ngawo bakwethu usufully furnished. Angisho ngiyazi ukuthi umuntu wami u-interior design. Hayibo, cela ukukutshela uhlobo oluphezulu le-furnish. Useyangitshela ukuthi umuntu wami before sishade ngize ngithenge lo muzi, abakithi ba-confirm ukuthi you are the one. Ngavela nengathola ithende elikhulu le-interior design elikhulu. Ngithatha lo ncwadi ngaye ebhenki bangi-approve ukuthi ngithenge lesithabathaba somuzi. Ngangize ngabhilive ukuthi umina lo senomuzi omngaka. Ngiyakutshela-ke ukuthi beyimporoma-ke emshadweni wethu, beyikhala. Hayibo, kwaze kwamnandi ukushada. Yazi bengizizwela ngisemathandweni, ngizwela ngifike ekugcineni ngithi hayibo ngaze ngaliphila izulu ngisasemhlabeni. Gwiqiqi nangu umuntu wami usesebenza ama-late hours. Ngisho noma thiwa ngiyafona yena ungitshele nje nge-SMS wathi usemsebenzini, unomsebenzi omningi kumele awuqede. Umuntu wami ifoni singikuphonse ey'hlahleni, akasabuye endlini ngesikhathi. Hayibo, ngike ngihlale ngithi kodwa Nkosi yami akakapheli ngisho nenyanga eyodwa sishadile, izinto sey'shesha kangaka ukushintsha. Abanye abantu kuyay'shintsha after some few years, mina lezi ey'shintsha ngenyanga yokuqala sishadile. Hayi, le ndaba yangistressa bakwethu. Umuntu lapho uzofika ngey'ntatha, afike udakwe unyama phepha. Hayibo, ithiwani lento enjena, indoda yami yini ledlula kuyona, yini ngempela la go through yona. Ngicela ukunitshela ukuthi isimo saqhubeka iy'nsuku ney'nsuku. Mengibuye ekhaya ngibuye endlini e-empty because indoda ithi isebenza late, kodwa ngibe ngiyazi ukuthi iyobuya inuka phu utshwala. Ngisacabanga ukuthi indaba engizoyithini-ke le. Hayi, ngizoyixoxela amagwababa echobachobana. Hayi-ke kusenjalo ngithi hayi namusi ngike ngiyi-distract ngisebenze ngiqede umsebenzi wasemsebenzini endlini. Ukuze ngaloku ngicabanga because bese ngicabanga into ey'ningi ikhanda lesipinelo, ngingazi ukuthi ngenze njani. Vele ithiwani indaba enje. Futhi nginaleyo nto yokuthi angifuni ukuxoxela abantu iy'ndaba zami. Hayi-ke anginayo i-laptop la endlini. Ngihambe ngiyothatha enye i-laptop kaBhebi. UBhebi unama-laptop awu-2. Ngithatha i-laptop bafethu yaBhebi ngiyivule-ke. Ngifuna ukuyisebenzisa-ke manje. Hake bafethu, mangabe ngithi angisho ukubone kwabanye ama-emails, mangabe uvula i-laptop ama-notification ayavela lapha kwi-screen. Kuvela i-notification ivela niyivulekele ngingayivulanga. It was not my intention ukuthi ngivula i-message yaBhebi. Gesani ukuthi kwakukhonani kuloyo email. Kwakukhona i-conversation between yena nebond le yokukhokha indlu. Angisho bisidlulile inyanga kumele ngabe uyakhokha uBhebi. UBhebi uba athachele incwadi yokuthi ithenda lelikhulu balikhanselile, badecide ukulikhansela. Bathi abasayenza i-project. So yena beka expect ukuthi imali izoqhamuka kuleli tender because by now mina ku-expect engabe useqalile ethendeni. Achaza ukuthi ucela nje bambekezelele okweyinyangana because imali yokukhokha ibond whatever la yenzayo ayihlanganisi imali yokukhokhela ibond. Usacela ukwenza ama-means abone ukuthi wenze njani njengendoda. Ibhenki lithi i-account kumele ikhokhelwe, isikoloto kumele sikhokhelwe. Kwamele enze iplan isikoloto sikhokhelwe because uyayazi i-contract wayishilo ukuthi i-contract ithini. Inhliziyo yami yacishe yama ngibona leya message ukuthi isho ukuthi indoda yami idakwa kanje, iyakwiliza, icwilile ey'kolotweni.
into engizoyithini ke le akusiyo into yokukwatelwa, into yokuthi ngitshengise ukuthi umfazi into enjani, into ema nendoda ezikhathini ezinzima. Kwababhlungu kona kwangaba easy ukuthi ngiyigwinye le ndaba, ngisukume ngihlale phansi ngibhale ufongo uqaqe ngiphaka ngithulule. Ngase ngacabanga ukuthi hayi ikhona iplan engicabanga ukuthi ngaba nayo ukuze mina nendoda yami siphume kulolu tako lolusizi lo lesikulona. Yathi ifika nje indoda yami ngalolo langa ngenza into engajwayelekile. Ngayinqaka ngende ihagi le. Ngayinqaka ngende ihagi. Ngamtshela ukuthi baba kuzolunga. Konke lokho esikona sizodlula kona. Ungawari, mina ngilana njengomuntu wakho umlingani wakho to fight nawe lempi ukuthi ngikusize siyilwe lempi. Ungawari, impi izonqotshwa. Ngimtshele kubaba sendlini ukuthi baba sendlini ngisebenzisa i-laptop yakho nomsebenzi kumele ngiwusende urgently. Uyazi ukuthi i-laptop mina anginayo because angifuni ukuthatha umsebenzi emsebenzini ngizowenzela endlini. Vele angifuni nje laptop. So mangabe ngithi ngiyavula i-laptop yakho kwavela kwangena i-notification ye-email la engibone khona inkinga esikuyona njengomndeni. So sengineqhinga ke ne-solution baba. Ukuthi before ibhenki lize lidle lendlu asithengiseni baba, sithengiseni. We can even rent a smaller apartment while saplan ukuthi senze njani. Let us sell this house baba. Ayike ngicela ukutshela ke indoda yami ivume indoda yami. Ayike sizame ukuthengisa umuzi. Sengiphethwe istress ke manje, umuzi awuthengiseki ngokusheshsha because umuzi bekumuzi omkhulu, umuzi wegwili, abantu onga-affordwa noma ubani. So awuthengiseki kumuzi kuphela 2 months ke manje. Incwadi ebhenki ngenile sengiyabona ukuthi umuzi uthathwe ke manje sekuseduzane. Ngiqhamuke necebo ke ngihambe ngiye kwiboss yami. Ngiqhamuke necebo ngidrive ngicela i-request meeting neboss yami ukuthi ngihambe ngiyokhuluma nayo. That day bengiswenkile ke bafethu nje ngibonakala ukuthi I mean serious business. Ngifike kwiboss yami ngimtshela ukuthi hawu boss, njoba thina sikwibusiness lama hotels, sine hotel lu5 star everywhere, inhlahla yehotel. Kunganjani ukuthi let us say mhlawumbe kunomndeni ofuna ukubhuka ihotela for their family but they don't want to see other people. Khona umuze ngiwubonile kunganjani na usufake ngaphansi kophiko lehotel. Let us say a big family, they want to go out but they don't want to see other people, they just want to relax on their own. Suthenge lo yamuzi boss, suwenze sulungise ufane ncamashini alamahotela agcwele amaphiko eindawo zonke. Shukuthi iboss vela niyithande le idea ithi listen, I am sold, I am in, I am buying that house. Ngumtshengise izithombe, ngimtshengise yonke into about that house. Ithi boss, I am in, ngiyawuthenga umuzi. We relocated to a smaller apartment kwi-complex. It was a nice complex but nje akusiyo eyaleya level yegwili yabo. Umnyeni wami kade eyiportray ukuthi uyisona leso sigwili. So we moved in, it was nice. Sasebenzisa ifurniture yethu vele lesikhiphelena, ifurniture yanokusho sayifaka la endlini. Ayike mina bengicabanga ukuthi sijabulile ke futhi mhlawumbe inkanankana yestorm esidlule kuyona ibisidlulile. Bengitshela nje ukuthi seku over. Ngicela ukukutshela ukuthi umyeni wami sengiyaqala ke manje sengi-initiate inkonzo yekamera ngoba ngenkathi si-stressed nje inkonzo yekamera umyeni wami nje bingekho ezingeni bekade singayenzi because idade siyenza nje bokudiscussa ngezikoloto, besidiscussa ngezikoloto, sibala ama-interest, senza lokhu nje sidiscussa amaqhinga okuphuma ezikolotweni. Hayi ke manje ke sesiphumile ke esikolotweni sendlu, sesinezikoloto nje ezamukelekile yabo umyeni wami angakhona ukuyikhokha. Ngithi ngi-initiate inkonzo yekamera umyeni wami angimise angitshela ukuthi hayi khona umsebenzi kumele ambe owenza, phela kumele manje asebenze kakhulu, asebenze hard ukuze siphume kule nkinga lesibhekene nayo. Inhliziyo yami ibebuhlungu ke ngalesenzo samyeni wami. Ngisale ngemuva endlini, ngisale ngedwa, umyeni usehambile uthi uyosebenza. Inhliziyo yami ibebuhlungu idabuka ukuthi sisanda kushada
Kodwa ama-challenges esinawo asikaze sikhona ukuthi si-enjoy umshado wethu. Naku sengizama phela ukuthi izinto zilunge, ngisilungise umshado wethu. Nansi indoda akasanaso-ke manje isikhathi sokuthi enze ukuthi kube ne-enjoyment emshadweni wethu. Hake bafethu, ngicela ukunitshela ukuthi that night umyeni wami wabuya nomngani wakhe wamlalisa kwi-guest room. Hawu, mengivuka ekuseni sengilungele ukuya emsebenzini ngithi ngiyafica ekhishini kunendoda engingayazi iphuza itiye ekhishini lami. Hake ngihambe ngiyombuza umyeni wami ukuthi ubani manje lo ngale ekhishini lami ugqoke namaphijama okusho ukuthi ulale la. Ubaby athi hayi umngani wami loyo uSipho Sethu umuve ini namhlanje kuleli dolobha lesihlala kulona, uthola umsebenzi omusha, izinto beyingamhambeli kahle emsebenzini, bekahlalile some few months engasebenzi. So indawo yokuhlala ade ehlala kuyona bekahlala ngale downtown endaweni enamagokoroshe namagundane. Ngathi akahlale nathi la hlapha kwezinyangane ezimbili noma ezintathu aze akwazi ukuba sesimweni sokuthi akakhona ukuthi ayikhokhele i-apartment yakhe, akhokhe i-apartment, athenge ne-furniture, futhi uzobe hola kahle emsebenzini because he is a doctor. It's just that odokotela ngisho yazi ukuthi bake bastrugglisha ukuthi imisebenzi bangayitholi, kodwa usewutholile ke manje umsebenzi. Ingiphathe kambi lento ukuthi indoda yami ngathatha i-decision engaka ukuthi ilanda uSipho Sethu sazohlala lendlini, kodwa ingangitsheli mina ngaleyo decision eyithathile. Kodwa ngithi hayi, sisethandweni la siqeda kushada sisazama ukufundana, let me keep quiet, ngithule ngempela ngihambele ngemsebenzini. Mangabe ngifike emsebenzini, ayi man, kuyala ngithi ngiyasebenza, kodwa lento le ayingihlali kahle. Indlela indoda yami engiphendule ngakhona ekuseni, ingiphendule nje njengomuntu nje engenamsebenzi nayo, umuntu ongasiyo umathandana wakhe. Hayi man, ingiphathe kambi lento, ngithi ngiyahlala ngizama ukucabanga. Hayi, inhliziyo ayivumi uku-accept, ayivumi nje uku-accept. Ngize ngicele emva kwesikhathi ngize ngihambe ngiyohlangana nomngani wami for drinks. Ayike sifike-ke sishayeleke into zethu-ke besihlangene nomngani vele kuba manzi phansi. Ayishaye into zethu mase ngamxoxela ukuthi mngani, isizathu engikubizele sona ukuthi hayi man, endlini akuhambi kahle. Ngisanda kushada impela indoda ayingiboni nokuthi ngiyini. Okukhulu kunako konke-ke sekufika umngani wayo, ivela lihlala nomngani wayo ibuke ibhola, izilale ngoba naku umngani wayo eselele, nami zumekiyani. Ayi umngani before angiphendule athi le ifuna ngiyithathela ama-shots ngoba inzima kakhulu. Ayatetiliza, shaya into zakho umngani, lithi igazi seliqala ukuhlakazeka. Athi kunganjani mngani ukuthi nawe uke ushintshe nje ukubukeka, ushintshe ukwenza. Mhlawumbe indoda isikhathele nje ile look yakhe efanayo ukuthi umuntu ofaka amawivi, awukushintshe i-hairstyle, ufike endlini ugqoke ilingerie, ukhohlakale man, ube isikhohlakale nje ekamereni, ungabi serious nawe. Nje uthi loosen up, uthi ukuhleka kancane, uzama ukuba interesting man for indoda yakho. Ngifike-ke endlini sengibuya esaluni, ngiphuma kokwenza ikhanda, ngase ngingubentsha esexy wena, ngicela ukutshela ngimuhle, ngi-makeup-ile, ngize ngaya kwi-makeup artist, ngageza ngaba fresh. Ngifike-ke endlini vele nje ngumuntu omusha macekeceke. Hey, mengingena uSipho Sethu angibuke ngathi uyashokheka, yabona nje angibona ukuthi ikhona umehluko. Ngifike-ke endodeni yami ngifica uSipho Sethu bekasenza itiye. uSipho Sethu uyithandela itiye-ke, bekasenza itiye ekhishini. Ngimdlule ngiqonde ngqo endodeni yami, ngifike ngishaye ngalolo lihlo lelo, ngithi baby khona ngicela sikhulume lapha ekamereni. Athi baby hayi ngiyeza sithanda sami, ngiyeza manje isiyaphela igame, ngisabuka lama penalty. Hayi ke ngibone ukuthi uBheki shuthi unginikeza isikhathi sokuthi ngihambe ngendlini ngifike ngishintshe. Ngafike ngashintsha-ke bafethu, ngagqoka usexy one, ngayideka phezu kombhede ngathi yikhekhe le-birthday. Hey, ngayibeka embhedeni ngendlela ukuthi indoda yami ngifice vele nje ifike ibone ukuthi hayi kuyasimbakala la, sekuyisikhathi sa-action. Hey bafethu, ngihlale ekamereni, ngilinde indoda. Ngize ngiphathwa amajaqamba phela iphoshe engangihleli ngayo ukuthi ngilinde indoda ukuthi ngifike nje sengithi tada. Hake bafethu, ngalena-ke daningi uSipho Sethu useyabuza ukuthi umbonile ukuthi umembe kamuhle kanjani namhlanje, ushintshe i-hairstyle. Uyambona nje nento ayigqokile ukuthi vele bekafuna ukuthi umbuke.
caca ukuthi ubafana akazange wanotice akanaka ngathi hayi mina unama-weave amaningi loyo uhlezi vele efaka ama-weave athi no this time akafakanga i-weave ubophe uphondo ley'nwele zakhe wasefaka uphondo lapho wathi indoda kuyafana weave ophondo yini umehluko okusalayo kuyafana kuyafana nje. Hayi indoda iqhubekela ibukela ibhola imphathe kabi uSipho Sethu lento ukuthi le ndoda ayinginaki ithi hayi bundoda indlela umfazi ongamnaki ngakhona hayi sekuyazwela akunaka umfazi phela umfazi nawe uyasidinga isikhathi nendoda yakhe wena uhlezi ubuka i-TV nami awuspend isikhathi nomfazi for sure umfazi uhleze ekhale uhleze elalelila ngelinye ilanga uzomluza lo mfazi lo omuhle kanje futhi ungitshenile ukuthi uphume einkingeni zamatshala nje ngenxa yalo mfazi. Ake bafethu ngicela ukunitshela ukuthi ngalelo langa lelo kwathi kuvukwe ekseni yabona ngidiniwe because yonke le effort le ngiyenzele indoda yami. Indoda yami ayibonanga nokubona ukuthi ngidiniwe vele ngilale ngazo lezo zingubo lezi ezisexy bakithi izintambo zakhona sezize zangena einqeni uyazi intambo izokuhlupha einqeni kusike einqeni mabugqoka intambo ulale ngentambo ubusuku bonke. Ngibhaxulekile ngisikwe izintambo nawo nonke lamaketa kade ngiwagqokile. Hake indoda yami ekseni isiyaxoxa kithi sithanda sami kunohambo engizolithatha ngolosihlanu uhambo lomsebenzi lizodinga ukuthi ngihambe ngithi ukuhamba ngiya kwenye iprovince insukwanyana amasonto amabili ngizobe sengiyabuya after 2 weeks it's a project esheshayo engizobe ngiyenza kwenye province. Vele ngidlana ngidown ukuthi indoda yami ayibona iphutha ngiyayizwa ye project ayibona iphutha elenzile la ukuthi mina ngenze all of this for yona. Masiyasho ukuthi le ndoda kodwa ke ungawara ngisho uSipho Sethu ukhona ungasabi uzobe ungasele wedwa uSipho Sethu will keep you company mfazi wami ngize ngibuyeke. It's Friday isihambile indoda yami sengisele ke noSipho Sethu seku Friday after work sonke sesibuyile. Sipho Sethu siyaxoxa kumnandi nje we are gelling we getting along. Kuze kufike indaba yokuthi mina angikaze ngiye eclubini. Athi uSipho Sethu what you never been into a club. Uthi ngikhiphe mina ngithathe ngikise eclubini namhlanje ubone ukuthi iclub into enjani. Ayingivumele phezulu ke nginami ngithi why not kunesikhathi for yonke into ayike sigezeke sihambeke. Sifike ke eclubini ayike bafethu mina noSipho Sethu mase sixoxa siyayithamunda nje we getting along very well. Siyaxoxa ke bafethu eclubini kumnandi siyaxoxa kusenjalo yabona uDJ lapho uyayibiza ushaya into zakhe avelana afake ingoma old school lesithanda sobabili le ngoma bekade idlala emotweni siza la. Ayivelane asoSipho Sethu yazi ukuthini asukumeni sidanse ngithi mina ngikwazi ukudansa asikhululeka ngizokutshengisa phambili. Hake bafethu sifike ke lapha ne stage sishaya umdanso we-old school sidanse kube mnandi we had fun noSipho Sethu vele ngathi sekunenye connection engayi-understand yabona enale fulfillment engishoda ngayo empilweni. Ake bafethu shukuthi mangabe siloku singqubuzana la emaphasejini alendlu mina noSipho Sethu kwagcina phela sesihluleka ukuyibamba imizwa esinayo for each other mina noSipho Sethu. Ake bafethu zakhala ke phakathi kwami naye uSipho Sethu. Cela ukukutshela ukuthi isithebe sendoda yami ngasidedelela uSipho Sethu. Cela ukunitshela ukuthi beku2 weeks omnandi ukudlula bonke o2 weeks empilweni yami. Bengi in love noSipho Sethu. Guess what? Waphela ku2 weeks. Yabo mekuphela u2 weeks bese ngiyithathile decision ukuthi hayi umkhonyana wami akangithandi Sipho Sethu ngizomyeka umkhonyana wami because noSipho Sethu bekangitshela ukuthi mangase nje ngithi nje ngiyamyeka umkhonyana wami angangishada kwayimanje akanayo inkinga yokuthi alahleke lobudlelwane bakhe nomyeni wami because usemtholile umfazi wamaphupho wakhe and uzongiphatha ngalendlela umfazi akumele aphathwe ngayo. Cela ukunitshela ke bafethu I was ready to let go of umshado wethu. Ayingihambe nje emsebenzini suphelile 2 weeks ngiexpect ukuthi indoda yami izolenda ntambama kanti indoda yami ilende ekseni. Mengibuye emsebenzini endlini ngithi nje ngivulwa indlu kuchelwe amaflower yonke indawo kuthelwa amaflower indlu kudecorathiwe kuhle kuphekiwe kude kwitafula. Ngicabanga ukuthi hayibo uSipho Sethu
Angangigila yena ngisurprise ngaka kuzofika indoda yami. Kuvele iqhamuka indoda yami ithi Thada. Yo, uThada emntwini orongi. Umuntu ongamlindele. Yabona lo hlobo udina engifuna kusipho sethu nosikwindoda yami because isingilahlekele mani lento. Ingihlalise phansi indoda yami. Ingiphakele, ingiphathe kahle, ingitshela ukuthi iyaxolisa ngazo zonke lezi zinto kade ngenza zona. Iyabona ukuthi ngangiphethe kahle. Mangabe isile kwenye province isihlele yodwa, ike yacabanga yahlala phansi yayicabanga yabona orongi bayo. Manje usefuna ukulungisa orongi. Ucela ukuthi mina naye sisha ama-vows zethu again sobabili senze nje just something just for two of us, sihambe siye kwi-honeymoon because azange saya kwi-honeymoon before. Siye kwi-honeymoon leso fike sivuselela ama-vows ethu sobe khona thina soyi-2 masecela nomfundisi abe khona siqale kabusha lento omshado wethu ngoba kuyacaca ukuthi hayi lo mshado awukho into engekho. Yo ngingavumi ngingasho lutho asho bafana umuntu wami ukuthi kulungile sithando sami ngizokunikeza isikhathi sokuthi ucabange ngayo yonke lento le. I'll give you time to think about it, but ungakhohlwa ukuthi mina sengilungise yonke into sengiyibhekile ngisho nendawo esoyorenywa khona ama-vows ethu nomfundisi sengimlungisile. Okwakho nje is to say yes. Emva komcabango omude odeep ojulile ngabona ukuthi le ndoda shukuthi uthando into ongayipretend into eyiqubukela yona ngaphakathi. So ukuze ikwazi ukuperforma uthando kumina ngitshengisa uthando bekumele azahlale phansi ajule. So what if lo mjulo wakhe in future usuphumile sesibuyela on the same situation? I've decided ukuthi no, I am not taking i-offer yokurenew ama-vows. Kunalokho ngiyaphuma kulo mshado. Ngizokhohlwa ile stigma sokuthi abantu bazothini. I just wanna be happy. Ayikho into ongangitshela yona ngiyaphuma kulo mshado, angisawufuni lo mshado, ngifuna isihlukaniso, ngifuna ukujabula. Yo kwabanzima endodeni yami i-accept ukuthi ngiyaphuma emshadweni futhi ngasho ngamuva out kwi-apartment yakhe. Lapho ngihamba ngomuva in noSipho Sethu because uSipho Sethu was back to his feet empilweni. It was painful ke ebudlelwaneni babo kodwa ke bese ngitholile uthando lami langempela. Ngicela ukunitshela ukuthi sinesipho sethu wagcine eseyisipho sethu ngempela, sagcina sesishadile, sesinomuzi wethu. It was beautiful. Bese sinabantwana sijabulile. Umyeni wami ke naye uex naye wayitholela ke omunye umuntu ngezwe kuthiwa naye hayi ubesene happy ever after yakhe eseshade nomunye umuntu. Kodwa ke angigxilileke kena ngigxile la othandweni lami noSipho Sethu ukuthi finally ngamthola uthando. Wow, ngalithola uthando la ngempela ekugcineni. Bese ngigive uphile ngithi uthando alisekho uthando kahle emhlabeni kanti uthando lisa exist. It just that asakaqondani nalo ngqo. Sometimes uqondana nolwrong ushada uthando ubambo olwrong kanti ubambo lakho lusalapha yana out there liyantanta lifuna wena. Ningakhohlwa ke family ukuthi nihambe niyothenga amathikithi ethu kaKing Mtsetse Rebhana. Okwamanje ngizoyibeka lapho ke indaba yethu isiyolala ibonene ezitorini ezilandelayo. Ngiyanithanda kakhulu.